Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Di Shipai BSF ka Meghalaya Frontier, kib apara Khappud jong ka Meghalaya bat kri Bangladesh. Ka Pynbna, yak Operation Alert shilenter ka Khappud jong ka Indo-Bangladesh. Nuduk ka shpotruk haduk ka kandru truk unai lar arajar apusan. Ban pentikna, yak jinga da ka baklan kat bagri India kadang penkre ban raki ka sengi yo lait lut ka ban salong haka kat santrik unai lar arajar apusan. Daga jing pinterekam ya ke Operation Alert ketena Shipai BSF kenyetre lang bat ki pulit ka jela bat ki wepa ki tenat terekam jongkari. Hau kurwa bala pha shikilar patai kubor ketena Shipai BSF kala pentip bakala bo shu iki Shipai haki benta ka Khappud bat la pharu iki he officer Shipai naka frontier headquarter bat niki sector headquarter ban hiara Khappud bat ban khmi iki jing pinterekam ya ke Operation Alert. Ka Operation Alert ka kinthop ya ke jing pahara bro shisngi kijing Pynbna iki jaka Khappud ke dang lait ranghang nakiwa bat naki jaka lom bat ban khangla kijing khai to yakimasi kimar khayi bian bat kijing jam bian shopur usam jongkari. Inspector General ka Frontier Headquarter BSF Shillong OP Upadya ubadang don menta Khappud ula ong bak Operation Alert kapeni kijing angno jongkatra Shipai ban yada kijing shngan jongkari naki no kijing pinthot naki bor hibatmu banyale persha. Shushu katna Shipai BSF klub pentip bakanik operation kentrekam tat hadu kandru turik unailar habro ki benta Khappud janga jala Meghalaya. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra